азизон, мо ҳоло дар хонаи устод рӯзибои қурбониён қарор дорем. Инҷо рӯи хон дар қатори чандин нозу неъмат боз як неъмати дигаре инҷо гузошта шудааст, ки барои мо ва барои худи ман шахсан нав аст, як чизи навигаре аст ва мехостам аз устод пурсам, ки ин чӣ ном дорад ва чӣ тавр тайёр мешавад ва барои чӣ истифода мешавад. Устод бигӯед, ки ин чиз бале дар деҳаи мо албатта бисёр растаниҳои шифобахш, ҳамчунин растаниҳое ки мавриди истеъмол қарор мегирад, пиёзи кӯҳӣ, какт мегӯянд, боз як навъи дигар пиёзи кӯҳӣ, торон, чукри, бо як чиза оҷуд мегӯем, баргҳои паҳн дорад, решаша кашида меҷӯшонанд, ранги ҳасибҳои худамо дароз решае меҷӯшонанд, мехӯранд. маҳз ҳамин чизҳо аз гушнагиҳо мардума наҷот додагӣ. дар навбати худ вақте ки ревочу чукри мо дигаша мегӯем, ревочиш таги санг мондаю чиша ревоч мегӯем, ҳамун барги сабздориша чукри мегӯем. вақте ки чукриҳо ҷавонанд, тарс ва шикастан мумкин ва я гирифта истеъмол мекунанд. вақте чукри камакак ки пир шуд ва я мо аз кӯҳҳо чинда мебиёрем, бандиша занҳо мураббо мекунанд. аз банди чукри ҳам барги чукрия гирифта аввал як бор дар таштҳо андохта мешӯянд, гарду чангиша тоза мекунанд. дуюм бор дар деги калон андохта алов мекунанду меҷӯшонанд. барги ҳамун чукрия ҷӯшонда дар як ҷое ришта мекашанд, бисёр риштаи бисёре мекашанд, ҳамун риштаҳоро ва офтоб мекунанд. риштаҳоро офтоб мекунанд ва дар давоми як рӯз хушк мешавад, ё ним рӯз офтоби бошад. агар вақте ки хушк шуд гоя ҳамаша ҷамъ мекунанд, баъд занҳо нишаста дар уғурча ва я реза мекунанд, майда мекунанд. вақти кӯфтан боз аз элак мегузаронанд. баъд дар як коса оши туппа ё ки оши барги бадоғ мегӯем, хӯрокҳое ки тунук ҳастанд, баъд дар ҳамун ё 2 қошиқи чой ё 1 қошиқи ошхона калонтар дар ҳар як косаи авқот аз ҳамон андохта истеъмол мекунанд. ва ин чукри метавонед боз чиро илова кунед? дуғбоӣ, масалан 3 ҳисса агар чукри бошад, 1 ҳисса дуғбоӣ, боз як алафи дигара хунич мегӯем. хунича бештар дар чакка меандозанд. чаккае ки тайёр кардан маззаи чаккая хуш мекунад. баъд аз ҳамонам илова мекунанд. вақте ки авқота кашида оварданд, баъд мардум мувофиқи табъи худаш, масалан ман аз ҳамин 3 қошиқчаи ҳар як косаи авқотам 3 қошиқчаи чой ҳамон андохта мехӯрам. пас ин кӯфтаи барги чукри аст. ҳамин аст. ва ин боз гуфтам ки илова мекунанд. акнун ин як хосияти бисёр нағз дорад. ин чукриро асосан тайёр карда зимистон истеъмол мекунанд. ва касе ки зуком мешавад, пеш донед агар оши умоч мекарданд. умочи мо 2 хел буд. умочи ба қатиқ мегуфтанд, яъне ба чакка. умочи ба чукри. ҳатто номи авқот ки агар касе зуком шавад, як касале шамол занад, як кам табиш боло барояд, баъд камбарако мегуфтанд тез ина як умочи ба чукри кунти. дуюм, вақте ки одам дарунрав мешавад, вақти тобистон айни кор, агар шифохона равед 4 5 6 рӯз шумо хобонданиш мумкин, изолясия карданиш мумкин. ҳамин бохабар шудед ки дарунрав шудеду аз ҳамин мана миқдори 5 6 қошиқа гирифта 1 қошиқи дига оби ҷӯш аралаш мекунанд барои хӯрданиш осон шудан ва я мекаванду як барои хӯрданиш. баъд ҳамона худашро ҳамта истеъмол мекунанд ва даруни одамо сахт мекунад, қобилияти сахт кардан дорад.
و پیش راهی گفتم که من بعضا شمال میخورید یا که گریپ زکام میشید یا دیگر همین تبتان بلند میشد، از همین داده این یک مزه ترشه که زور دارد. بعد رشد کورپا دو کورپا پوشانده خواب میکرد تا که یک بار عرق کرد هم وقتی برطرف میشد. عموما گیریم اگر رستنی های زیاد اینجا هستن که مثلا خونیج میگوییم یک چیزه، همون خونیج تخمش جمع میکنن، تخمش گرفته خونیج و زیره آمیخته کرده میکوبن. بعضی ها اگر وقتی خوراک خوردن زیره تگی دندانش ماند یا خونیج و زیره مانند و کلام کلام شد و یک بوی یک بار تیز میبرارد تگی دندان ماند. اگر برای که همون چیز نکنه زنهای دیه و هم کوفته خاکه میکنن. از ما پریپراوه میگوییم که تیار منه پریپراوه خود از همین در دیه میسازن، بسیار چیز استفاده میبرن از همون تخمی های رستنی ها. بعد یک جایا کوفته تیار میکنن، حتی برای خوراک های گوییم یکم علاهده میسازن، برای آش پلاو علاهده تیار میکنن پریپراوه آش پلاو زیره و زیرکه می اندازن و نمیکوبن. از وی دیگه خوراک های تنوگده کوفته تیار کرده شاده گرفته میمونن، ماندم بوده که شاده گرفته بود. این شاید که بسیاری آنها حالی هم در مثلا دیگر جایها مورد استفاده قرار نگیرند، یا که در همه جا شیرچای میسازن، شیرچای میکنن و یا من چای خشکش. امید چکوری قاق باز در دیگر جایها استفاده می شود یا امین چیزا می سازند در دیگر جایها؟ این چکوری قاق یک باره همین خیلی شد که ما در یک لبران که داشتیم در انستیتوت دانشکده آموزگاری به نام ترس گریگور شیوشنکا بود. حاضر دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی در همون جا یک لبران که داشتیم، همون باباش کسل شدن در اون رفت شدن. بعد من یادم آمده از همین بردم بابای تبابت کردیم. بعد ویا حیران شدن. من این چیزه برای مردم طرف ورزاب مخصوصا تگاب یک همکورس داشتم، دو چیزه من در همونجا به اونایان نشان دادم که همین کار رو کنید و البته اونا اون دو چیزه کردن اون سالهای دانشجویی ما. یکم همین چکره تیار کردن، دو پور که زیده ورزاب سفیدارک اونجا همه جا چکره زار گوییم این تیار. دویم ما در مثلا مخصوصا در کولاب در قسمت جنوبی تاجیکستان آشی توپه میگوین، آشی توپه میگوین و تیز تیار میکنن. اکنون ما چیکار میکنیم؟ ما همون توپه تیار میکنیم، در آفتاب خوش میکنیم، توپه آورده در دیگ بریان میکنیم، دیگ در انداخته تکشته علاو کرده و بریان میکنیم، کفکرختی تاب دادن میگیریم و یکی بریان کردید خلطها دا گرفته تا برای زمستان ذخیره میکنید و یا آشی اوگرا پلاو میپزید. همون پلاو چخیل تیار میکنن، پلاو تیار میکنن خیلی که زربکش تیار میکنن و بجای برنج از همون اوگرا پلاو مکرانی بریان کرده دستی خودتان روش هوار میکنید و یا همون خیلی در نم میگیرن میپزد. پیش پختید که بریان کرد. پس این همان مکرونی قدیمی ساخت. قدیم ساخت و از قدیم در دیه عرف بود است. مثلا تعجیلا مهمان آمد و گفت من از 20 دقیقه بیش وقت ندارم، من میروم، شما اگر آش پلاو تیار کنید 2 ساعت وقت تا میروم. این همون پلاو برین لیکن تیز تیار بر جای برنج اوگرا ماندگی اوگرا پلاو. این هم همون تگاب ده من یک زمانی آموزانده بودم، زنها تیار کردن و اونا ده خوش آمد. نمیدانم این انعنه شد یا نه در اونجاها، لیکن در جایهای ما مخصوصا در کوهستان تاجیک من کیشرود، ده های کول، دینه والا، متمان، شود، در سرچشمه، حتی از ما گرفته بعضی دهات ازبک نشین هم اینه آموختند و تیار میکنن. اینه برای من مهمان آمد و
رفت یا که تیز تیار کردن از کار آمدید شکم گرسنه آیلتا میفهمد از همون وجاهت تا میداند که شکم این گرسنه اینه تیز تیار میکند و پیشتام در 20-25 دقیقه خوراک تیار آورده پیشتام میماند. انا باز این چی گوییم از بعضی رستنی های دیگر گفتیم بالا تکرار کردیم از سیاه علف و کاکتو پیاز کوهی و اینا آمیخته کرده آورده در تابستان بهاران تابستان آورده یک جا مردم میشوید خوش میکند اول میپرد ریزه ریزه میکند و در جای سایه خوش میکند و بعد زمستان دراز در ما زمستان از تابستان درازتر است راستیگه بهار میگوییم بهار ما 5.5 ماه باشد زمستان ما 6.5 ماه برای همین زمستان دراز بعد ما کبودی کاوی نمی کنیم اما کبودی که خوش کرده بودیم نمونه در خوراک ها می اندازن نم میگرد شد منه یا که اون خاکه پریپراوی که تیار کردیم و هم همچنین موافقه همون چقدرک دارد همون در خوراک ها می اندازیم. البته شهر نیست نزدیک نیست که رفته ما وی بیاریم از بازار کبودی خریم برای همین چیزها رو استفاده میبرم.